Juan-juan mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong i dengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, bijak lako memakai tiki. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas sada Petrus bindu 4, ayat 7, soh ayat 11. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipuluh kan si mendok. Engko mo ijalo kene, pasu-pasu bai debatanai, mermacam bage. Karena naidi, karina namo kene, pehedu-hedukan sama-sama dengan, kade sini bereken debatai bain dene. Bapak inang dekat kita karinana, lot sadakalak mergerar Steve Jobs. Pidato Steve Jobs tikan tahun 2005 ibas acara wisuda Stanford University memain gabe sada pidato si merandal arnianai sohni bagendari. Ibereken iango kade memain asa seloh mendahi wisudawan dinalako mendalani gelu si gendep ari deket merandal. Mermasa ngotikin dene. Jadi ulang magosia kene deket mendalani geluh kalak si deban. Ingo ipidatokan si Steve Jobs ibas pidato idi. Pedah idi nggongo idokkan si Petrus ibas si tersurat. Ngkeut ngo si Petrus asa sendihi idi boi pehedu-hedukan sama-sama dengan bagai si enggoi jalona imo pasu-pasu bai debatanai mermacam bage. Sini dokken di si Petrus magahkan mermacam bage ngotupeh karina jelma. Soh digan dia pe sadakalak oda ngoboi gabe kalak si deban. Si perlu nakalon pedah enda imo nagabe pedah si Petrus asa sendihini Kristen boi ki pake tiki deket pantas. Genep tiki bagian dari si enggonjol mit jopok ninggeluh. Si tersurat i ayat pepitukan. Orang nggeut si Petrus sendihi idi, ibagasan tiki si oda merguna, gabe dos ni kalak si deban. Kumerna idi, gabe lupa ngojelma, imo tiki si enggo ibereken debata, kenah ngota pake, dinalako memain kade si merguna, bananai, rembang mi pasu-pasu tan debatanai. Narap pedah endah. Tabetoh ngo mula kalak bijak ki pake tiki. Orang ngopelin asa boy iyam panting geluhna narap cubelek-cubelek daging. Tapi ipedau iya ngo dirina. Asa ulang dabu mi tiki si somerguna codi mi kalak si deban barang pedos bagi kalak. Lejango mula si bagi di. Bagosia ngotiki. Pakai tiki bagian dari si enggo ibereken Tuhan. Dinalako memake pasu-pasu narap Tuhani. Ibas ngeluh tae. Mersodip mo kita. Damai si termurmurmu idi mo menjamoti kami ale Tuhan. Asang geluh kami tosen bijak ki pake tiki silot enda. Ngeut ngo kami mengulakan haturenmu. Bergeguhi mo kami ibagasan gerar Yesus. Amen. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, engko mo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Juan-juah mo banta. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.